impamvu zituma nkunda Imana yatanze Yesu ku bwanje. Iburiya Yesu mureke mbabwira ijambo rikomeye. Iyi si yose ije kuba yarikijijwe hagasigara umuntu umwe udakijijwe, Yesu yari kuza. Abantu bose iyo bajaga kuba bakijijwe bose ariko hagasigara umuntu umwe gusa, Yesu yari kuza. Kuko n'ubundi Yesu yaziye umuntu umwe, yaziye wowe. Yaziye wewe. Impamvu dukunda Imana nuko yaduhaye agakiza kandi kaduheza kubw'ubuntu. Ijambo rya kabiri, hari korari imwe ngo yateye iyo ndirimbo irayitera ngo basohoke, ngo bari baririmbye ngo usanga umupapa mwiza wambaye kositime yiwe nziza, usanga yambariye kuca icyaha kimaze abantu, icyaha usanga umumama mwiza wambaye demi-orande. Inama ya miterana, nyuma y'amateraniro baravuga ngo iyi ndirimbo mwabakora rimwe gasopo. Akazi Imana yari gukorera umwana w'umuntu yamaze kugakora, ahubwo hasigaye umukoro w'umuntu kugira ngo agire uruhare nawe kubyo Imana yakoze kugira ngo nawe abashe kwikunda. Uko bwanje mwataye Imana, abatakaje Imana bageze muri iki gihugu, nimwongere mugarukire Imana. Imana irahari, izongera ibavumerere, izongera ibagirire neza, izongera ibamanukire, ibakorera imirimo n'ibitangaza. Ariko akaga gakomeye ni uguta Imana. Akaga gakomeye ni ukutamenya icyo Yesu yaje gukora. Akaga gakomeye ni ukutamenya icyo Imana yakoze. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho, nzategereza nize icyo yavuze kizasohora. Mureke mbabwire, muzi isezerano abakristo bafite, muzi isezerano twicaranye, ntabwo ari ukuzogura amazu muri Amerika. Isezerano abakristo bafite ntabwo ari ukuzambara neza muri Amerika. Isezerano abakristo bafite tuzabana n'Imana mu bwami bwayo. Mumpera Imana icyubahiro. Haleluya we! Ikigeretse kuri icyo gituma dukwiriye gukunda Imana nuko dufite isezerano cyo kuzabana nayo. Imana yasize idusezeranyije iratubwira ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Aho ngaho hari amazu menshi, kuna vikao vizuri huko mbinguni. Kubera iyo mpamvu dutera gukunda Imana. Abraham ngo yitegereje uwo mugwa Imana ngo yubatse ikawurimbisha, ngo aravuga ngo nta mpamvu yo kubaka ino, reka ntegereze uriya mugwa. Ariko ko ari mwiza. Tuzamure Yesu icyubahiro. Haleluya we! Isezerano ry'abakristo, isezerano ryawe wakomeje kuribamo twe n'abasogo. Tuzamure Yesu icyubahiro bene da. Haleluya, 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 haleluya. Dufite isezerano ryo kuzoja mu bwami bw'Imana. Abizeye bafite iryo sezerano.
Tuzamure microphone. Turashima Imana kuba ahantu, Imana yo mu ijuru ishimwe. Dushimiye Imana yabanye natwe guhera ku munsi wo kuwa w'ejo ubwo twateranye na nijoro. Imana yo mu ijuru yatugiriye neza, Imana ishimwe cyane. Dukomeje kwishimira kuba aha hantu, Imana iduhaye ibihe byo kuhaba, Imana yo mu ijuru ishimwe. Reka dusome amagambo y'Imana twihuse cyane kugira ngo tuze kuganira kuko amasaha yagiye. Turasoma ni igitabo cy'Imigani ibice 8 ku murongo wa 17. Bibiliya iravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Amen. Twongere dusome Yohana wa mbere igice cya 2 ku murongo waho wa 3. Yohana wa mbere 2 no kuri 3. Iki nico kitumenyesha yuko tumuzi nuko twitondera amategeko ye. Dusimbe dusome ku 9 no ku 10. Uvuga ko ari umuco akanga mwene se aracari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ku 10 ukunda mwene se aguma mu muco, takigusha kiri muri we. Amen. Turimo turaganira ijambo rivuga ngo gukunda Imana. Bibiliya iravuga ngo turayikunda kuko ariyo yabanjije kudukunda. Nta rundi ruhare rukomeye Imana igifite kugira ngo itware ku rundi rukundo rurenze ubwo yatweretse. Imana yaradukunze. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Akazi Imana yari gukorera umwana w'umuntu yamaze kugakora, ahubwo hasigaye umukoro w'umuntu kugira ngo agire uruhare nawe kubyo Imana yakoze kugira ngo nawe abashe kwikunda. Bibiliya iravuga ngo kubera urukundo rwinshi Imana yadukunze ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese, asifiwe sana, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo bw'iteka. Niki kizatuma umuntu arimbuka? Niki kizatuma umuntu atabona ubwami bw'Imana? Nuko atamenye urukundo Imana yamukunze, kandi urwo rukundo Imana yakunze umuntu nuko yatanze Yesu Kristo. Bibiliya ikavuga ngo ufite uwo mwana ngo afite ubugingo, ariko udafite uwo mwana nta bugingo. Hayi, asifiwe sana. Mumfashe tuzamure Yesu icyubahiro. Torero ryose tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya we! Ufite uwo mwana afite ubugingo, ariko udafite uwo mwana nta bugingo, kuko Imana yaramutanze kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Taco gitegereje ku Mana kugira ngo ikwereke kwigukunda. Yamaze kutwereka kudukunda, cyatumye itanga Yesu. Uyu munsi hari uruhare rukomeye rwawe rwo kugira ngo ubashe gukunda Imana, umenye umwana yatumye kugira ngo yizere. Asifiwe sana. Mutima wanje uranezerewe cyane.
ndaganira ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ndavuga impamvu dukwiriye gukunda Imana. Ijambo rya kabiri ndavuga imigisha duhabwa iyo twakunze Imana. Icya gatatu ni imbogamizi zituma tudakunda Imana. Ni indangiza nsose. Impamvu ya mbere ituma dukunda Imana nuko yaduhaye agakiza. Haleluya. Abahawe agakiza hayi baba imeda eleva. Ndamukunda Yesu, ndamukunda, ni inshuti yanje Yesu, ndamukunda we, ndamukunda Yesu, ndamukunda, ni inshuti yanje Yesu. Tuzamure Yesu icyubahiro. Haleluya wa! Imana yaradukunze itwaraza umwana wa mwirangiza ikigaratso iduhaza agakiza ku buntu. Agakiza twawe kubw'ubuntu, nta kiguzi twigeze dutanga. Inzira yo guhura n'umuntu, Imana guhura n'umuntu, iyo nzira yari yarasibye igihe Adamu na Eva bakoze icyaha. Inzira yo kongera guhura n'Imana yari yarasibye. Imana irakinga, ishira uburinzi ku marembo, iravuga ngo ubusabane n'umuntu n'Imana burarangiye. Ariko yongera gushaka ubusabane bw'umuntu n'Imana, imanura Yesu Kristo. Yesu niwe muhuza w'abantu n'Imana. Ejimadeva, ndamukunda Yesu, ayi inshuti yanje. Numva ikintu ngundira Imana nuko yampaye agakiza. Iyo ngenda mfite agakiza ku buntu, nta kiguzi yigeze asaba, nta kiguzi Imana ihaye gusaba kugira ngo uyikunde. Haleluya, haleluya. Nta kiguzi na kimwe Imana igusaba, irasaba gusa ngo wowe wemere uwo yatumye. Ayi ariko Yesu medilere valide. Ndamukunda Yesu, ndamukunda we, ni inshuti yanje Yesu, ndamukunda. Impamvu zituma nkunda Imana, yatanze Yesu ku bwanje. Iburiya Yesu, mureke mbabwire ijambo rikomeye. Iyi si yose ije kuba yarikijijwe, hagasigara umuntu umwe udakijijwe, Yesu yari kuza. Abantu bose iyo bajaga kuba bakijijwe bose, ariko hagasigara umuntu umwe gusa, Yesu yari kuza. Kuko n'ubundi Yesu yaziye umuntu umwe, yaziye wowe. Yaziye wowe. Impamvu dukunda Imana nuko yaduhaye agakiza kandi ikaduheza kubw'ubuntu. Ijambo rya kabiri nuko Imana izitugwanirira intambara. Ibyo ntari kwishoboza Yesu yarabishoboje. Ibibazo nari mfite Yesu yarabinkemuriye. Intambara zihiga ubuzima bwanje nta wundi uzuzingwanirira usibye Yesu wenyine. Mureke mbabwire mw'abakristo mwe bene data, mbabwire ibanga rimwe gusa ryo gukira intambara ufite, no gukunda Imana. Kuko Imana izirwanirira abayo intambara. Ufite intambara zakugoye, egera Yesu, egera Imana. Ufite ibigoye ubuzima bwawe, egera Imana. Hari impamvu ikomeye intera gukunda Imana nuko ingwanira intambara izo ntari kwishoboza. Haleluya, haleluya. Mureke mbabwire yeme, ninda Yesu atagiriye neza, ninda Yesu atagiriye neza, ninda Yesu atahaye ubuzima, ninda Yesu atakoreye imirimo n'ibitangaza kugira ngo tumwiture ibyo turimo none, kugira ngo tumwiture kutamukunda. Ntacyo Yesu atakoze, ntacyo Imana itakoze kugira ngo itwereke kuko idukunda. Hasigaye wewe kugira ngo uyegere. Yatweretse urukundo byararangiye igihe yatanze umwana wayo. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari Data wabivuze bizoshika. Umugabo w'umunyakuri, ibihe
ibihamya birahari ntawe ushobora kungara. Ngiyi impamvu ikomeye idutera gukunda Imana, ni uko iturwanirira intambara izo tureba izo tutareba. Nta wundi uturwanirira intambara zacu. Abakristo nta wundi uturwanirira. Abakristo nta wundi tuba dushira imbere mu ntambara n'ibibazo, ni Imana yonyine. Yesu Kristo ngiki cyamuzanye ni ukugira ngo turwanire intambara muri iyi si. Iyi si ntitwoyishoboza, iyi si ntitwoyibamo ngo tuyibashe. Gukizwa muri iyi si birakomeye cyane. Ejo narababwiye ngo Yesu yasize avuze ngo mbasize nk'intama hagati mu masega aryana, ntiyigeze adusiga inyuma. Ariko kugira ngo muri ayo masiga ntakabashe gucontomera ubuzima bwacu, ntagafata ubuzima bwacu ngo abukoreshe uko ashaka, Yesu niwe uturwanira izo ntambara. Ngiyi impamvu ituma ukwiriye gukunda Imana. Urazirengagiza ariko hari ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe bishobora kugutera kuyikunda. Ariko Yesu, impamvu ya gatatu ni umugisha Imana iduheza. Impamvu ya kane nayivuze nuko yaduhaye Yesu. Ya gatanu nuko Imana yabaje kudukunda. Ya gatandatu nuko Imana itugirira imbabazi. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Nzategereza nize icyo yavuze. Mufashe duheze Yesu icyubahiro. Haleluya wa! Twongere duheze Imana icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya we! Hey! 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 ufite amahirwe yo guhindukira kuko Imana igira imbabazi nyinshi cyane. Imana ni imbabazi, Imana ni imbabazi, Imana ifite imbabazi yashobora kutubabarira. Ko bwanje mwataye Imana, abatakaje Imana bageze muri iki gihugu, nimwongere mugarukire Imana. Imana irahari, izongera ibavumerere, izongera ibagirire neza, izongera ibamanukire, ibakorera imirimo n'ibitangaza. Ariko akaga gakomeye ni uguta Imana. Akaga gakomeye ni ukutamenya icyo Yesu yaje gukora. Akaga gakomeye ni ukutamenya icyo Imana yakoze. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Nzategereza nize icyo yavuze kizasohora. Mureke mbabwire, muzi isezerano abakristo bafite, muzi isezerano twicaranye, ntabwo ari ukuzogura amazu muri Amerika. Isezerano abakristo bafite ntabwo ari ukuzambara neza muri Amerika. Isezerano abakristo bafite tuzabana n'Imana mu bwami bwayo. Mumpera Imana icyubahiro. Haleluya we! Ikigeretse kuri icyo gituma dukwiriye gukunda Imana nuko dufite isezerano ryo kuzabana nayo. Imana yasize idusezeranyije iratubwira ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Aho ngaho hari amazu menshi, kuna vikao vizuri huko mbinguni. Kubera iyo mpamvu itera gukunda Imana. Abrahamu ngo yitegereje uwo mugwa Imana ngo yubatse ikawurimbisha, baravuga ngo nta mpamvu yo kubaka ino, reka ntegereze uriya mugwa. Kuko ari mwiza. Tuzamure Yesu icyubahiro. Haleluya wa! Isezerano ry'abakristo, isezerano ryawe wakomeje kuribamo twe n'abasogo. Tuzamure Yesu icyubahiro bene da. Haleluya, haleluya,
haleluya 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 haleluya. Dufite isezerano ryo kuzoja mu bwami bw'Imana. Abizeye bafite iryo sezerano. Hasifiwe sana. Abizeye bafite iryo sezerano ryo kuzobona Imana. Kuko iyo duheza agaciro ico Yesu yaje gukora, dufite isezerano ryo kuzabana nawe. Kanda nuveda. Aywa! Tubuwa! Aywa! Aywa! Tubuwa! Hallelujah! Twagera duhaze Yesu icyubahiro. Hallelujah! Hallelujah! Subira muda. Ariko muziki igitaramo Yesu yasize. Yesu ngo yasize igitaramo cyari gishushe. Ngo arangiza aza kuducungura. Nimwumve ico gitangaza. Nta kindi Yesu yasarangiza. Yasarangiza kugira ngo tuzobane nawe muri ico gitaramo. Kandada. Ndanezerewe yane bela dimele for nukuri kwijambo ry'Imana. Asifiwe sana. Haime de valide. Ijambo rya kabiri tugiye kuvugana imigisha duhererwa muri Yesu Kristo. Umugisha wa mbere tunesha ibikomeye. Ariko mwana we tuzatunesha ibikomeye. N'umugisha ukomeye. Imana zituneshereza ibikomeye. Ijambo rya kabiri Imana zituneshereza Satani. Twebwe ubwacu titwoshobora. Twebwe ubwacu titwobasha. Ariko iyo dufite Imana zituneshereza umazi Satani. Nta kindi cyo tuneshereza Satani n'igihe twakunze Imana byuzuye. Ijambo rya gatatu amakuba ntaza tugiraho imbaraga. Haleluya! Amakuba ntaza tugiraho imbaraga. Lenge de fanimede jijema de faride etatitite lange lave. Ijambo rya kane tuzaturyoherwa n'ibyo mu ijuru. Ibyo mu ijuru bisa biryohera abana bayo. Abakunda Imana nibo bazabaryoherwa n'ibyo mu bwami bw'Imana. Gatanu tuzabona Yesu tunezerewe. Tuzabona Yesu tunezerewe. Tuzamure Yesu icyubahiro. Haleluya! Tuzabona Yesu bene data. Tuzabona Yesu tunezerewe. Ngiye gushamburiye. Curanga nkwerekesha. Tugiye gushambura. Haguruka bereke.
Haleluya we. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana. Imana ni nyembaraga. Hela pime do felaride. Jime de faride kostelaride. Dufite isezerano ryo kwinjira mu bwami bw'Imana. Hiba hariho iryo sezerano muzamutinyike. Abakristo tuzoja kunezerwa. Ngaho da. Haleluya. Haleluya we. Yesu mshumari. Atere haleluya. Asifiwe tena. Ile makotela ndela. Kama na Yesu asifiwe. Na kanda kanda wabone kwisha. Tuanze kuimani Kiswahili. Mekela zani mede. Hela timalaride. Tuanze kuimani Kiswahili. Ego yego we. Jugement de varié. Umuriro. Amen. Hallelujah we. Kanda. What? Mali tala ndeva. Imani wangu. Mikasi ndangize. Gahunda yarije kugira ngo Imana turwanirire intambara. Hasifiwe sana. Imana nizi turwanirire intambara tuzi nizo tutazi. Leje valide. Ngiye kubabwira imbogamizi zituma tudakunda Imana byuzuye. Impamvu ya mbere ni icyaha. Niba ari ikintu kizagitandukanya umuntu n'Imana, niba ari ikintu kizagituma umuntu atuzura n'Imana, niba ari ikintu kizagituma umuntu atabasha kumva Imana mu mutima wiwe nkuko bikwiriye, ni icyaha. Icyaha nico kizagitandukanya umuntu n'Imana.
umuntu afitanye amasano n'Imana kuko Imana yamuremye, ariko ikiza gitandukanya umuntu n'Imana burundu, Imana ikibagirwa ishusho yawe, ikibagirwa kuko yanakuremye, nigihe wivuruvunza mu byaha. Kuko ibyaha biza birimbura ubwoko, ibyaha biza bimara imiryango, ibyaha biza bimara bigasenya. Umugwa wubatse ukomeye cyane uzumagwa n'ibyaha, Imana ikawukubita hasi ikawutsemba ikawumara kubera ibyaha. Bibiri zivuga ngo urugo rwose rwubakiye ku kinyoma ngo ruzayoyoka urureba. Icyaha kiza kimara umuryango, icyaha kiza gisenya ubuzima bw'umukristo agatandukana n'Imana burundu. Ngiyi imbogamizi ikomeye dufite muri iki gihe itatwemerera kubasha gukunda Imana kuko bisabwa ngo twitondere amategeko yayo. Niko Bibiliya yavuze ngo umuntu navuga ko akunda Imana ngo akwiriye kwitondera amategeko yayo, ngo kubera ko amategeko y'Imana ntaza tugora kuko tuyifite. Haleluya! Ntabwo amategeko y'Imana aremerera abakristo kuko bari kumwe n'Imana. Asifiwe sana. Umuntu yonanirwa gukundana gutafite Imana. Niki kiza gituma umuntu abura urukundo? Nuko utagira Imana. Niki kiza gituma umuntu avuga ngo urukundo rurakomeye ruragoye ntawe basha gukunda abantu? Nuko udafite Imana. Ariko ufite Imana afite urukundo, kuko Imana ni urukundo. Umwana w'Imana bityo rero akwiriye gukunda. Ngo uvuga yuko adakunda ngo aracari mu mwijima, ngo ariko ufite urukundo aba yamaze kwinjira mu muco. Izo imbogamizi itorero rifite n'icyaha ko kirarimbura, cyasenya abayobozi b'amatorero, cyasenya amatorero, cyararimbuye, cyaramaze. Mpamvu mu kubona umushumba adakunda ko bakorera igiterane wiwe yaritse hasi. Ubundi kanisa ni igiki? Nza ntangaza n'abashumba bavuga ngo yaragimanye, ngo yimanye kanisa ko barikorera mu giterane. Muzoza muriraramwe nijoro, nimwanga ko rikorerwamo ku manywa, muzoza murikoreramo nijoro. Icyaha baragifashe, barasambika baragisiga, bagintebe y'icubahiro mu rusengero, barakigaburira kirara, jambo kiravuga muri iyo miryango. Nshuti yemwe bakundwa, nimuve amaherezo, icyaha n'ukurimbuka. Haleluya! Nta bundi buzima bw'icyaha mwaba mama mwe, nta bundi buzima bw'icyaha mwaba papa mwe, nta bundi buzima bw'icyaha mwaba basore mwe, n'ukurimbuka. Ngiki kiza gitandukanya umuntu n'Imana. Imana umuntu yapfiriye ariko ikemera ko azarimbuka, n'ukwanga kuva ku cyaha. Hariko rimwe ngo yateye iyo ndirimbira iterera ngo basohoke, ngo bari baririmbye ngo usanga umupapa mwiza wambaye kositime yiwe nziza, usanga yambariye kuca icyaha kimaze abantu, icyaha usanga umumama mwiza wambaye demi-orande. Inama ya miterana, nyuma y'amateraniro baravuga ngo iyi ndirimbo mwabakora rimwe gasopo. Niyo mpamvu abantu badakeneye kubwibwa kureka icyaha muri iki gihe cya none, ntibakeneye ko babikoraho. Cya kabiri kidutandukanya n'Imana ni umutima utazirikana icyo Yesu yakoze. Iteka iyo umuntu atazirikana icyo Yesu yaje gukora, ntabwo yogirana ubusabane n'Imana. Kuko kugirana ubusabane n'Imana ni ukumenya icyazanye Yesu. Ijambo rya gatatu ni ugutunga ubwibone mu mutima wawe. Ni ugutunga ubwibone mu mutima wawe. Ngiki cyaha Imana yanga urunuka mu buzima bwayo,
n'amaso y'ubwibone, kuko ngo iyo Imana ikubonyeho amaso y'ubwibone izitandukana nawe, ubuzima bwawe ntibwo bugikoranye n'Imana. Haleluya! Ariko Yesu yaduhinduye kuba abana b'Imana, ubu ntitukigengwa n'ibyo. Canyuma ni ukutamenya icyo ijambo ry'Imana ritwigisha. Niba tuvuga ubutumwa, niba tubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ugatega amatwi tugira icyo wumva, tugira icyo uhindukaho, kudaheza ijambo ry'Imana agaciro, biza bituma umuntu atagirana ubusabane n'Imana. Niki kiza kizura umutima wapfuye utakibamwa Imana? Ni ukumva ijambo ry'Imana. Niki kiza comura ibisebe? Indirimbo ntiza zikuraho ibyaha, amasengesho taza yirukana ibyaha mu muntu wose, senga bwaca ugakora icyaha, ariko ikintu kiza comura icyaha kikagukuraho ni ijambo ry'Imana ryonyine. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga uti we Bwana Yesu atukuzwe. Ngiki kintu kiza comura ibyaha byananiye kuva mu mitima y'abantu, n'igihe wahuye n'ijambo ry'Imana. Niba abantu batakicihana, niba abantu batakiva mu byaha, niba abantu batakigirana ubusabane n'Imana, bananiwe kumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niwo mutuza womora ugakuraho. Hari akantu mperuka kwandika ejo bundi, ndavuga ngo niba nubwo umuntu abona kukuri gukomeye kukuvuga, ariko kurahari. Nubwo mubona abantu bandura umunsi ku wundi, ariko no kwezwa birahari. Nubwo mubona ibihe bya nyuma biruhije abantu bahe bakora ibyangwa n'Uwiteka, ariko harasha bahagaze abera b'Imana. Hari ab'Imana ikayiratana nabo ino muri iyi si dutuye. Twaje kubabwira ngo nimugarukire Imana, mwongere mugire ubusabane n'Imana, mwongere mukunda Imana. Imana ibahindurira amateka, Imana ibakura mu byo mwagiyemo. Hayi data we, helalime tanda la brishe de faride sangile korme de farie. Mwongere mugirana ubusabane n'Imana, mwongere muhuze n'Imana. Imana yongere ibavumerere, Imana yongere ibakamire, Imana yongere ibaheze ibyo mwifuza n'umuntu utunganye mu mutima. Ariko umuntu iyo yataye Imana, Imana izita ntizongera kwibuka. Ariko iyo umuntu akeneye kongera urukundo n'Imana, hariho imbabazi z'Imana. Muhaguruke duhamagara imbabazi z'Imana zitubeho. Muve hasi. Hai Imana we, hai Imana we, Imana ishoboye byose, Imana ishoboye kongera, Imana ishoboye kongera guhuza umuntu n'Imana. Ufite uruhari rwo kongera gutera intambwe, Imana ikakugirira neza, Imana ikaguhuza nayo, ukongera ukagirana ubusabane n'Imana, ukongera ugakorana n'Imana, ukongera ukavugana n'Imana, ukongera ukavumererwa n'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo nkunda abankunda, abaza banshakana umwete abo nibo bazabambona. Nta muntu uzoshaka Imana ngo ayibure, kuko Imana ikunda abaza bayishaka kandi bashize mu mwete. Imana yumva nde? Imana yumva uyihora imbere, uhora imbere yayo. Mana imbabazi zawe Mana, turahamagara ubwiza bwawe kumurikira imitima yacu Mana. Turahamagara ubuzima bwacu ngo ubugenderere, wongere ubuheze ubusabane nawe, kugira ngo icubahiro kibicawe. Umuntu yaracumuye, umwana w'umuntu n'umunyabyaha, ariko iyo twikubise imbere y'amaso ye uzawongera ukababarira. Umuntu akongera akagirana ubusabane nawe Mana, umuntu akongera agakorana nawe Mana, kubw'icubahiro n'imbaraga zawe. Ureka imbabazi zawe zibe ku buzima bwacu, twongere tugukunde bikwiriye, twongere tugukunde kugira ngo wongere utugirire neza Mana, wongere uhembure imitima yacu kubw'icubahiro cyawe n'agakiza kawe
mu izina rya Kristo Yesu. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Mwike hasi Imana ibamurisha. Tugiye gutera za haleluya. None simbabazi ihane mukureyo umugano Zamure Yesu cyubahiro. Haleluya wa! Haleluya wa! Haleluya wa! Haleluya wa! Haleluya wa! Haleluya wa! Ya! Bwana asifiwe sana. Tugiye kuridura ikindi kimwe kuri uyu musozi kugira ngo imbaraga z'Imana zimanuke. Nawe curanga da. Mutambuke turidura. Turangiza. Samuka cyane.